pasti kenyal nganti yang meme kasep meme tekepo ajin suko mondo saben meme pati kepung lahir labu bang tekat ke dini lentane apa kurnan manyeng milu nage nutuk mai misi ngekelan yo maru iseng rumah nah ide beli suko meme nah jani bang man jening upah kalau satuanen meme jening aja kencang doyen kedo kengken ase sami senang mirengan satu yen gitu bagusan jening negak bagusan jening mirengang ane jani meme lah karena satu ane ngomurde men sugih teken men tiwas ada tuturan satu men sugih teken men tiwas men sugih ya sugih pesan mas-masane bak uli dur kanti kebatis pegencel misi mas apa buin iya cani anaknya lanang pipis tadi rentenir kuning amat meseg-seg dompet misi pipis sake wale solahnya nih cele pesan sombong iriati turjail teken timpal mau pinayan pesan teken yo men tiwas saja buka adane tiwas pesan rumahnya ne kubu buen reon yen ada lantas sangangin puteng beliung teke ngapah rumah men tiwas nggak kesar sebuah rumah men tiwas bas keliwat lacuripun cerita sedak dinanu men tiwas lakang ide api kumah men sugihe teka ditu laut men tiwas ngomong Om Swastiastu mbak sugih jag-jagine lantas teken men sugih ini nyai mai tiwas Mbok, bang cek tiang ide api mbok. Apa kurang nyai? Ide api? Dong saja nyai jelmo kadro. Dong nu dogen nyai zaman jani nyakan haji sang nak pada nganggo kompor gas, nganggo kompor tanam, kompor listrik. Dong saja nyai. Nah singket do enak sing adene gratis nyai. Aduh. Nek alien ngalu putan icang sing kodak ban gene kelas icang nih. Nya lantas men tiwas ngalih kutun men sugihe kanti tengahi maro pragat ditu lantas men tiwas bangen ide pas acroncong teken api men tiwas mulai nih nyakan basi antuk di jumah nih men sugih buin mesik-sikan aduh tuh nih saget man kutu ben aukut dong saja nih tiwas cuma sing semegai bolon awas nyai tiwas men sugih lantas ke rumah men tiwas laut ngomong tiwas hei main suami bangga ini pesu lantas men tiwas nyajagin men sugih sado dada ken ada buat sugih not nih makan nyanyi yang mau menot tuni nyanyi orang kutu nicang subat lah nicang mesik sikat buen man kutu ben aukut tung kengken senyanyi pun megae pas ke polon not nyanyi pokok icang sing terima mai apa bahas icang ane tuni toh Mbok, pas mbok aneh bang itu nih nak sumejakan dia mbok. Terus gua mau itu, ye saja ngaruh ingat nyai nak ide happy tuh nih, tuh nyai ngelas sang apa sang gede. Terus gua apa main? Itu lantas men sugih nyemak nasin men tiwasane sugeng kiri lebang tur sang apa sel gede apa anu boleh. Men tiwas bengong banget
warung aja. Buen manini men sugih nunden men tiwas nebok padini. Nya yoi men tiwas nebok paden men sugih uli semangan kanti tengahi maro pragat. Len subuh pasang kreok-kreok sedok konen ngajeng. Lantas men tiwas banget ngide mas tuang ceronco. Ngencolang yo men tiwas mulik nyakan basi entu. Di jumani men sugi buin ngorek-ngorekin mas nih. Saget man latah ben dua sing kodak ben gedeg men sugi dong saja nyai tiwas. Wakil sing trimo kene-kene pegai nyai. Awas nyai tiwas. Men suge melaip kumah men tiwas tur gelur-gelur gitu. Tiwas! Tiwas! Besuangi banyaknya tiwas! Ngalen! Jag-jagina lantas teken men tiwas. Ih, ken-ken ada mbak. Ada mbak gelur-gelur di rumah tiang yang mbak. Nyai. Desok-sok memelas mua nyai. Nah, wakil sing kalolas, wakil sing kal pedalok teken nyai. Not nyai nih. Wakil man latah ben dua di bas wakil nih. Dong nyai mula sing tadi pedalem nyai. Karena wakil ngemak nyai kesempatan kedua medalem nyai. Dong kene walesan nyai teken wakil. Wakil sing terima mai aba bas wakil ne tunito. Yen suba menjakan yen konen mai aba. Ditu latas men sugih nyemak pas ane suba mekire lebang ne suba mekire dade nasi kayang payok jakanane bolong ane padang sengar abu masih mulai teken men sugih bas keliwat beler men sugih dari jelema men tiwas bengong bebangun ngenaham dewek lacur lantas teke sang kidang lau ngomong Diwas ngengken nyai kerasa krosok ditu mesaut lantas Diwas sado takut turmon ngiwasin boburon bisa ngomong tiang ngalih sam teken paku jero kidang lakarangon apa nyai ngalih sang teken paku sange lakaradep tiang kepekan pakune lakarangon tiang juga jero kidang nah yen gitu nenek selok jet nirane dituada pebang niro teken nyai nya lantas men Diwas nyeluk jet kidang sado ngejar lima nyeluk jet kidang marah seluk lantas kedengo maka siap men Diwas bak lima misi mas-masan marah yola
lakar ngaturang suksema majang ring sang hidang saget sang hidang subuh hilang mule yo men tiwas ngabo mas-masane ento kepandi ambone gelang kalu miwah bungkung buen manini men tiwas kepegan ngajak pianakne ditu lantas tepukina teken men sugih dong matan men sugih ngiwasin panak men tiwas delap sledap ngiwasin panak men tiwas ngangon mas-masan liu ditu lantas men sugih nakonin men tiwas tiwas mai coba nyanyi Diji nyanyi man mas-masan betul Yona pasti suwe nyanyi man ngemaling len sing ngemaling nyanyi ngadep tipe itu moto judul nyanyi kalau sanasan yang ngadep ibu sing payu bo kene-kene go nyanyi len subo buok len mas bon kapah-kapah kayak wih mbok mbok ngaden tiang ane boya tiang ada buka cara janing lah mas-masan liu anak tugas tiang kalah sekali sang deken paku ditu ada sang kidang nunda nyeluk jin maro kedem bak liman tiang si mas mbok nana munto ge nyai ngomong delebihan betul nyai wakil sepengerti ditu lantas men tiwas mulai ne nyaluk baju gresmeng compang campeng mapi dadi anak tiwas kalah seyo nyarung alih sang saget saja teko sang kidang nyentuk rasa krosok ditu tiang men tiang men tiwas uli buang tiang tuana nyakan nah yen kedo nene selok jet nirane ditua ada bebang nira teke nyai bising kodak ban kenal men suget kunen nyelok jet kita semangat yo nyelok selok kedo saget kijang jet sang kita men suge here kamu kebat bete kedua-duanya tolong donasi jam lebang tiang kamu men suge lantas lebang di sisi pangkungi awaknya telah babak belur tur pingsan di subandi lantas yo inget teken dewek megang lantas yo hulene uli sekade endo subuh men sugih sakit-sakitan tur ngemasin mati kedonyan upah anaki jahil tekene anak lacun mapai ketan raris satuane puniki majeng ring petitis utawi tema sani keunggahan ring bulan basebaline mangkin sireu sane oning tema bulan basebaline mangkin napi do monto doang panak meme jane kerti dharma sadu nurage sane mateges bulan basa Bali pinake sana nyiwi basa aksara miwah sastra Baline sepisan ngerajegang kepatutan kewicaksanaan miwah tresna asih krama Baline manggaune ngalit-alit sareng sami irage riki dados krama ring Bali jegek lawaning bagus sugih kelawaning tiwas patut raga ngerajegang ane madan darmo kepatutan kewicaksanaan saling asah asilan asuh mangda adung ring sejroning pemargi nyujur Bali santi kedo nyan pebesan meme nah sewireh subur tengahin jalan meme pegawai cuma pok kone ngama namun tuh malu meme ngomong nah lemiknya nang bibeng meme ngomong nah udah di meme malu